ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯦꯟꯗꯦꯟ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝꯅ ꯇꯥꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯏꯉꯣꯆꯥ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ DDAMꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯀꯤꯔꯟ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi association asina sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna Kiran nahai laibak thiba thodokta leikidraba disabled person ingocagi yumda sangsinduna sanai yunaibat natana mioi asibu makhoi thabak ingkhang da sizinabagi thabak satharakpa asi yaningde thodok asida chenariba mioi sing logi matung inna phangpham thokpa chairak leiriba lenga asina pigadabani loinana hojik miyat asida chenariba mioi sing police custody da leiriba singi makha taba kari action lokhatkani haibadu miyam da mayek sengna khanghallu haina su phongdokhi bere me am mai jimat bere atop me am so hapsin na ko me am sing che ma si lo na basumi nga tangi kudung chabi ang disable sing ju handana yengbi ba sin na gi po se thadok bi ha bu appeal loina na ko na aroi bada tamje de medi Manipur Human Rights Commission State Commission for Persons with Disabilities sing su coming de na lego to wigan aduna masumba tasengna mission sang le jadaba yamna handaba thakta yenga thabiru sing ju chamana bi ro na miyeng tamil kanda jab jawal ru ge ro ko thu processing me am sing lokal kanda jab chana masigi kanoma justice sama pannaba tawi bu haina appeal to je Mifam aduga mari leinana DDAM gi advisor sapam Jaswantana phongdorakpada tha asigi tarukta langthabal leb mayai leikai da leiba nongthombam ingocha apokpa en mani bu tamthina phuraba matung hospital da pukhatlaba matung laikan naba ngamdana leikidaba asimak thamoi sokna ngaite thodok asida Manipur police gi mioi ama senaramba haibasi ngaktaba ngamde police haibasi micham miyam bu ngakpi senbina naba amadi asoi angam kaya ngak thoknaba thamliba makoina asigumba thabak tawrakpa haibasi yamna laibak thibani police singna micham miyam ga matau karamna loinagani ason ana sing karamna ngakpi senbigani haiduna train tawrabani haiduna pukningda khanjaribani loinana atopa mioi singna satharamba oirabasu makoina ngakpi senbigadaba makoina thodok asibu yauramba haibasi thamoi songna nungaite amadi disabled sing bu hanthana yengbagi thawong amani haiki akoi thokre haibasi akoigi nongthonbam ingocha kauba sai yang imanga suba ngasidagina sai taragi mamangda masi garigi accident amadagi physically handicap oiraga jujisu mama sama physical handicap ki card paidana lairba duma mioi amaka akoi yang tathina hatpirambagi thauthok ama koi haukiba numit tang taruk sida March ki tang taruk sida koi thokre hairiba thauthok si hai masi dai sida koi yam Yelhongai dagi chanarak furup amagi nakki chanabi muthanaba honaroisi luhongba haijing pota changna fijang khanba cake kakpa khudopinaba lana thauramgi sonapungi akoibada famliba miyamda ka hena sen thabagi chanabi thingnaba tha asigi kunmanga fawbagi manungda mari leinaba sing unaba horagani haina wakhalon manaba kangleipak wamagi president moirangthem naukhamba maitaina phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna naukhambana hai mahausadagi leijaraklaba chanabi bu nathaiduna luhongba matamda chauna fijang khanba lana thauramgi sonapungi akoibada famliba miyamda ka hena sen thabagi chanabi leirakpa asina nomagi su nomduna hingjariba mioi singdari thauram sing adu yawba ngamdabagi phibam ama mayoknare luhongbagi thauramda paksana fijang khanbagi chanabi asi senjau paiba mioi singna tawning bata tawduna lakli thodok asina lairaba imungi mioi singdi yum panba ngamdabana yellow furup aikoi nongmadi soidana malem asidagi mutkiba yana leire masida natana nomagi suraga sajaba mioi sing yum panba ngamdabana nomagi yellow furup ki mioi singi migi masing hantharakliba asi aikoi punna thengnaminasi haina su phongdokhi dak mangat hadarak ba pijang khan bada ad hari magi hong bi hajaba pijang khan badu madu ki ai ju lare sa ju masimana to gusane bi mu dak badagi mase aham badi tsani bi hoidin urami akom badi tsani mi uthale wasi
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ 10ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2014ꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯁꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯗ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ 10 ꯆꯠꯄ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯆꯝꯇꯛꯅ ꯍꯣꯡꯉꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯩꯖꯤꯡꯄꯣꯠ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯏ ꯀꯦꯛ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ भारत की ओइना पीबा संगीत नाटक एकाडेमी अवार्ड 2022 फंगलखरबा कांगलई माइम रेपर्टरी थिएटर की डायरेक्टर डॉक्टर युमनाम सदानंद बुताराम ओपगी थौरम ngasi थिएटर असिगी आर्टिस्ट सिंग न सिंदुना लांगथबाल कुंजा दा लेबा थिएटर असिगी हॉल दा पांथोखरे पांथोखिबा ताराम ओपगी थौरम मरी लेनना संगीत नाटक एकाडेमी अवार्डी डॉक्टर युमनाम सदानंद न हाय अवार्ड असी फंगनबगीदमक भारत की अतोप स्टेट सिंग मणिपुरदगी अमदी महाकु रिकमेंड तौरखिबा सिंग थागत फोंदोखी भारत की प्रेसिडेंट पीबा अवार्ड असी मणिपुर की ओइना महाकना तरुक सुबनी अवार्ड असी मणिपुर खक्तदा बेस्ट तौरगा पीबा नते ऑल इंडिया की ओइना लेरिबा कल्चर अमदी थिएटर की लम सिंगदा कंपीट तौरबा मतुंग पिरकपनी आर्टिस्ट सिंग अवार्ड थाबदा फंगरे हाइदुना निंगहन्नबा तौबिगनु मतंबु यौरकलगदी सुंसोय सोयदना लाकनी NEP 2020 की मतुंग सिलेबस ता मायम की हापलकले मरम असिना आर्टिस्ट सिंग ओजा ओइबा याबगी खुदोंग साबसु फंगलनी मणिपुर असी आर्ट एंड कल्चर अमदी स्पोर्ट्स की लमदा मंजिल थाना सत्तुना भारत की माई पुरक स्टेट अमा ओइरगसु सानरोय सिंगना मेडल नत्रगा अवार्ड फंगलकपा मतमददी मखोइबु मियाम क्लब अमदी संस्थान सिंगना ओकली अदुबु आर्ट एंड कल्चर की लमदा अवार्ड फंगदुना लाकबा सिंगदी अवार्ड अचौबा पुरकलबसु ओपीनबा लेतबना आर्टिस्ट सिंग अदुना बेक सेगाइबा अमगा मरोमदोम युमदा हन्नरकपा ngaktani award asigidamak recommend tauba matamdasu khangna sanaba amadi michang sangada yenglaga tauba artist adugi asengba mahai amadi magunda तौदब कया थेंगनरिबा असि तवनिंगदे लोइनना लेंगांगनासु आर्ट एंड कल्चर की लमदा अवार्ड फंगलकलबा सिंग असिगी खनबिदुना मफम साबा अमा सिनबिनबा थौरांग पाइखटपियु लोइनना थिएटर तौरिबा सिंगी लोइना ओइनसु मफम साबा कॉम्प्लेक्स गुंबा अमा थंबियु माइम प्ले असिना सुमनतगी मियामदा एंटरटेनमेंट पीबनते सोशल इशू कया अमदी एनवायरनमेंट ना चिंगबा हिरम कयादा मियामदा मेसेज पीरिबनी हाइकी लमदम असिदगी ड्रग ललोनबसिंग मरु फंगना मुथलसी नहा ओइरिबा इचासिंग कलहौरसी ड्रग की मायोक्ता चंगसिल्लिबा इचासिंगगिदमक ममा अखोइना सौगतमिनसी हाइबा बैनर मखादा ngarang numidang wabagai हियांगलम लमखाई बाजारदा मैरागी रैली अमा चतख्रे हाइरिबा मैरागी रैली असी येलहोमी कनबलु YKL wabagai कैरक हियांगलम न सिनबनी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंह जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइनर रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम की ऑफिस अमा हांगनबा मतम कयागी ममांगदगी जिरीबाम की DC यावना हाइजदुना लाकपा अदु ZEO थौदाम अमुरासी सनु MES ना बाबूपरादा लैबा JMB स्कूल गिदा मतम खरा टेम्पोरेरी ऑफिस अमा पिबिरिबा मफम असिदा सोशल सर्विस पांथोखरे मसीगी मतंगदा रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबांगी प्रेसिडेंट हुइरेम राजेन कुमार हाइकिबदा ngasi asi Indian Red Cross Society IRCS जिरीबांगी ओइना यामना नुंगाइबा नुमित अमनी मरमदी IRCS जिरीबांगी ऑफिस अमा ZEO थौदाम अमुरासी सनु MES ना बाबूपरादा लैबा JMB स्कूल दा मतम खरा टेम्पोरेरी ऑफिस अमा हांगनबा याबा पिबिरपगिदमक ZEO बु थागतचरी लोइनना ngasi Indian Red Cross Society IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंगना स्कूल असी सिट सेंगदुना सेमजिल्लिबा मतुंग इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS मणिपुर स्टेट की चेयरमैन अमदी सेक्रेटरी यावना था असिदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लाकनी मसिदा ऑफिशियल ओइना हांगदोंगनबा थौरांग तौरी हाइना मखाताना फोंदोखी अखोइना ब्रांच असिगी ऑफिस अमतंग टेम्पोररी ऑफिस अमतंग थिजरकपसि मतम सांगना फंगतन लेरमदु DC साहेबता हाना हाइजबा मतमदसु मानसु रूमसे असंग लेतबदगी फंगदना लेरपनी अदुबु लाइबक फबदगी हदगी नौनौना जेडिओ जिरीबाम अखोइगी मैडम अमुरासीना हाना मतम सांगना सिनदन लेरमबा जेम बोप्रागी स्कूल की संगलेन असिदा अखोइगी टेम्पोररी ओइना मतम खरगी
ऑफिस से हांग खुदोंचा पीबीरुगदम मेदामबु हानिंगा लेतना ब्रांच की माइकेदगी थागत फोंदोकजरी matang asida ngasi nungthili pau pijaba loijare ims tv miting tabiribasingbu amuka hanna khurumjare